afite agahinda ubu nyine tuvugana, yanambwiye ko afite n'ipfunwe ryo kwitwa ko ari umugabo. Umugore niwe uzi se w'umwana. Wa muhungu araje, taraje hanze, uwo mugore bategereje iminsi ariko byose byararangiye. Araje wa mugabo barapimye basanga imfura yiwe n'umwana wiwe. Umuhungu umukurikira suwe nta nisano banafitanye, wa mwana w'igikarana babwiye. Umukurikira wundi w'umuhungu nawe nta nisano banafitanye. Ikibazo kibiki ngiki rero. Umugabo amaze impamvu rero. Umugore ngo ntacu mfite mbirenzaho, ibyabaye byarabaye kandi amahitamo agomba kuba yawe, tugumana cyangwa ugende. Ngiye hanze sinzobura umugabo. Abasore muri Afrika basigaye bashaka abagore bafite abana 5. Kuragira ngo nje nzobura umugabo muri Afrika cyangwa iyo ngiye nzobura umugabo. Amahitamo na yawe, tugumane cyangwa se ugende. Taco bimbwiye ntaco bizampungabanyaho. Kuri karakaza imyaka maze muri Kenya 6 hafi 7 sinabayo neza tutari kumwe. Kuragira ngo amafaranga yawe niyo yageza ntunga. Hayawe yakoraga bimwe, nanje nkishakira ndi mu byanje agakora ibindi. Bari nubwo aje kumubwira n'ijambo ngo riramukomeretsa, ngo habe nawe ushobora gusanga nguriya wita so atari so. Isaro umuturanyi, wa mugabo usuzugura cyangwa wa mugabo wubaha cyangwa wa mugabo utazi ari we so. Ndagusuhuje nkwifuje igitondo ciza webuke ndetse nabugorobye, nkwifuje umugoroba mwiza bivanye naho uherereye. Turamukije abanyamurenge bose kwisi aho baherereye ukuye Mutogara, turamukije abanyarwanda aho baherereye bose kwisi, turamukije n'abanyamasisi aho baherereye bose kwisi. Ngo amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ndetse nawe wakoze subscribe kuri Ineza Live TV. Uri umuntu w'ingenzi kandi uri umuntu w'agaciro, wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu muryango mugari wa Ineza Live TV. Turamukije abantu bose bari ruguru Minembwe, turamukije abanyeshaka batashe baje guharanira ko gakondo yabo itazibagirana. Turabaramukije cyane kandi nukuri Imana ikomeze ibarinde ibyo mwagiyemo cyangwa se ibyo muharanira bizagerweho amahoro. Turamukije abanyafrika mwese aho muherereye, turamukije abanyaburayi ndetse n'abanyamerika, abantu bose bari ku isi turabaramukije kandi twihanganisha imiryango yabuze ababo. Pole cyane, tunakomeza n'abafite yababo mu bitaro, namwe mwihangane cyane. Imana igira icyo ikora ku buzima bw'abarwayi aho bari hose hatandukanye, abazungu n'abirabura bose abarwayi, Imana igira icyo ikoraho, ndetse kandi Imana itanga amahoro ku gihugu cyacu. Ibi ngibi bizashire tuzoje kuvugira amakuru iwacu. Nuko inahangaha muri Kenya dufite ikintu bita imbeho. Dufite imbeho yo mu kwezi kwa 7, ariko ni ikintu twamaze kwisetinga mu nyine twamenyereye, kakwa kundi nawe aho uri wamenyereye iyo mbeho ubamo cyangwa ico gihugu ubamo kurya bakimenyereye. Uyu munsi rero hari ko ndavuga ibyo nanditse nabwiwe. Uyu munsi hari saa 3:19 za mu gitondo nibwo nagiye kubona telefone irahamagaye y'umuntu utazi. Turaganira amakuru, numva na amakuru ndakwiye kuyumvira gusa kuri telefone ngo nyavugireho. Mubaza nimba byoshoboka tukabonana, arabinyemerera. Ni umuntu utashatse ko izina ryo ritangazwa, kubera kutanza amakuru wese siko agomba gutangazwa. Hari uvuga ngo mungire ibanga, izina ryanje ribe prive, ribe ibanga. Nawe rero twaganiriye, abanza kutubwira ngo nyaboneka ntimundi coding. Turabimwemerera, ntabwo tukuri coding tutabivuganye. Turi coding umuntu twahanye gahunda ko tugiye kuri coding tugakorana ikiganiro cyangwa se tukagira icyo tuvuga ariko turi kuri kamera. Aho nibo turi coding, ariko ufite inkuru yihariye ngiyi ngiyi wakubwiye amazina n'umurara ndetse n'ahashatse, si ngombwa kumuri coding, kubera ko ugiye kumwicira izina, ugiye no kumwica mu bantu. Hari ibyo avuga yisanzuye, naho wewe uri kuri kamera ugasanga umwiciye ubuzima bwiwe. Yampamagaye rero ndagenda, ndabanza ndamwitaba, turaganira, musaba nimba no musanga hari. Ambwira ko ari mu muhana wa Rongai i Nairobi muri Kenya. Nahise ntega imodoka byihuse nja kumureba. Nasanze yambaye iminsi y'umweru izinze n'isaha nziza n'urupeta. Ni umugabo ushatse, afite umugore n'abana 3. Izina ryo ndi turivuga
igisa n'umuryango we ntitugikomozaho muri iyi nkuru kubera ko yabidusabye ati nyaboneka nte mubivuge. ni amakuru yampaye twicaranye, twicara mu kabari kameze ukuntu kitwa izina runaka, ambaza ico mfata ndi bunywe, mubwira ko inza mfata koroheje, araseka atari ko bya bindi bazavuga ngo mirarangwigira ngo ivyizwiho ngo abongera ngo mukunda inzoga, sinza nywa inzoga nyaboneka, reka ninywere ka Sprite. Angura ka Sprite gakonje, gacupa kanini, nabaguza kandi ni umukristo nk'uko kwanje, umuntu utaba mu biyobyabwenge cyangwa se ibisindisha, ababibamo nabo turabaramukije rwose, ni amahitamo yanyu. Turaganira, namugezeho saa 5:10, turaganira, tumare kuganira, ndavuga ati amakuru wambwiye kuri telefone numvise anteye ubwoba, n'amakuru ateye ubwoba, yambwire twicaranye pankureba, arasubira ambwira rya jambo kandi atokagira Imana we, ibi nkubwiye ntundi coding. Ndavuga ati mbere imfura, nanje ndakubera imfura simbikora. Ni inkuru ibabaje cyane, yabitwemere ko tuyitangaza nyir'ubwite ariko amazina ye batagaragaramo n'umuryango we ntaho bihuriye. Nuko turaganira, arambwira ati ibyo nakubwiye nibyo, kandi sinakubeshe, ndagira ngo nanabisubiremo. Korera mu gihugu c'abaturanyi, twese turabizi, hari imiryango ibiri muri Kenya bafite ababo bapagasa bakorera mu Bugande, mu Rwanda, ugasanga imiryango yabo irino kubwo impamvu mwese muzi. Nuko n'umugabo yakoze ubukwe 2018 hayishira, niko yambwiye. Nuko agira igitekerezo cyo kuza muri Kenya nk'abandi, araza yimura urugo iwasigara iriya. Gusa ico yakoze umunsi yabimuye barazanye ngo kugira ngo ubutaha nagaruka aje mu kiruhuko ntazayobozi wiwe, barazana mu muhana wa Rongayi, bafatayo inzu, umugabo amarayo amayinga 2 niko yambwiye, ahwanye na konje yari afite, aha amenyera igihugu nubwo kino gihugu kigoye kukimenyera. Arangije asubira mu gihugu c'abaturanyi tutavuze izina. Nuko yaje afite umugore umwe n'umwana w'amezi 10, n'uruhinja, umwana w'umukobwa. Nuko arangije asubirayo, agira imbogamizi isa n'ikiruhuko gitoya, bamuherezaga ikiruhuko gitoya, akabona n'ubundi ntiyokizamo ngo bino bya Pasika na za Noheli, bino byo mu kwa 4 bavyita gute harya, ni za Pasika ndagira ngo. Nuko akazaza gusa mu minsi mikuru kwa 12 niko yagezaza, niyo minsi isa nirambuye, kandi murabize gutwika amatike namwe ukuntu biza bimera. Retour iyinga rimwe nayo usiga mu rugo n'ibindiga n'izindi dépenses ziba zigomba kugukurikira huba, ndetse naho urugo rwawe ruba. Murabizi abantu bubatse ibyo mwe ko murabyumva cyane. Nuko umugabo rero inkuru yiwiteye gutya, afite agahinda ubu nyine tuvugana, yanambwiye ko afite n'ipfunwe ryo kwitwa ko ari umugabo. Nuko umugore aje muri dosiye yowe ni wenyine, amara kuyijamwe umugabo inteyijamo, kuko umugabo we yaravuze ati njewe ninabikenera nzobasanga, muzontegera mbasange, ariko kubwe akazi nkora reka neke kubijamo. Nuko umugabo rero agakorera inshingano zimureba zahaba ko mu rugo rwiwe wenyine, urumva garameze nk'umufayiste, agakora n'ibimureba mu rugo rw'umuryango wewe, aho umugore ari n'umwana ari, wa mwana w'umukobwa twababwiye yazanye. Mu bijanye n'inshingano z'urugo uyu mugabo ntaca atakoraga, byose yarabikoraga. Ninkubwira ngo byose ugere no kuri tishu yageza yigura, twaganiye nawe amasaha 3 n'igice, nta kintu na kimwe umugore yigeze amusaba ngo akimwime, nta kintu na kimwe cigeze citokeza. Abantu baza basavinga amafaranga mwega mareta mu byumva, saving icimaze ni igihe hariho ka emergency kitokeje, za faranga nico zikora, nawe yarabiteganyaga. N'indwara nzivuze, nihagira ikibazo gitokera mu rugo bazagikemure. Wa mugabo akora gahunda ziwe zose, arazikora pe. Hashira imyaka 2 umugore aramubwira ngo mfite igitekerezo cyo kuza kukuramutsa aho ngaho ukorera,
yari yanamubwira na faveri amuheza n'umukozi mu muhana wa Rongayi. Amara kumuheza umukozi rero, umukozi hari abantu barera abana bagahuza, ugasanga abana babakunze kurusha ba nyina bivanye nuko abakozi birirwana n'abana cyane. Umwana aramukunda, umugore agira igitekerezo cyo kuja gusura umugabo aho akorera hahandi bavuye. Umugore yavuye aza muri Kenya, umugabo arahasigara nyine we nk'umuntu ugomba kuza akorera, ariko agataha mu biruhuko inaha i Nairobi. Aza kumusura, amari kumusura yahamaze amayinga 2, arasubira agaruka i Nairobi. Nuko igihe kiragera, umugore arabyara, umugabo aza guhemba bisanzwe nk'inshingano z'umugabo bireba, umugore yamwibarukiye. Ariko umugabo agashidikanya ku matariki. Gusa abaganga bakavuga ko hari igihe umubyeyi iminsi yo kubyara irengaho desemene, ngo yewe n'amayinga 3 hari abarenzaho, ngo hari n'igihe ushobora no kurenzaho n'ukwezi rwose, ngo ibyo ni ibisanzwe by'imihindagurikire. Nuko umugabo akaba ari inzobe nyinshi, n'umugore ari inzobe y'imibiri yombi, abyara umwana w'igikara w'umuhungu, umwana mwiza. Umugabo aza guhemba asubirayo, nuko akabona umwana ntashobora bafitanye, atangiye gukura. Bakamubwira ngo wenda azasana ba nyirakuru, bya bindi bya kinyamurenge, ufite agasana ahantu uzamusanga umwana arasana ba nyirakuruza na ba sekuruza, nyine ibintu nk'ibyo. Amaraso ni ikindi gikomeye, murabizi. Abo mpambwira ni bakuru cyane ko barabyumva. Nuko wose ntawe mwana wa kabiri, umuhungu uje usanga wa mukobwa yavanyiriye babaga. Arangije umugore agira amahirwe, dosiye we igenda icamo, arasubira. Kandi umugore agira igitekerezo cyo kuvuga ngo amusange iyaba umwana abanze kuba mukuru. Abakuru ko muranyuze nshatse kuvuga. Umugabo aravuga ati kubera ko baduhaye amayinga 3, reka nihangane nsimbuke inza aho ngaho. Arasimbuka araza ahamara amayinga 3, n'amakuru twahawe na nyirubwite. Amari kwamara amayinga 3 asubirayo. Umugore ndirakuze ageze igihe abyara, umugabo aje guhemba bisanzwe, n'indi minsi yageza aza. Arangije umugabo akisubira mu kazi. Umugore agira amahirwe nkayo ha usengera, naje mpansengera yuko ibyanje byocamo nkagenda. Nuko arangije muri UN muzi ko, cyangwa se ibintu byo muri ambasade muzi ko baza basaba ko umwana bamupima, barebe ko amaraso y'uyu mwana ahuye na yase. Bya bindi ngo umugore ni uzi umenya se w'umwana, naho we kwibesha tuzi umwana wa nimbaru wawe, wenda gusa muzovuka ari fotokopi yawe, ariko kuriya umugore ni uzi se w'umwana. Wa muhungu araje, taraje hanze. Uwo mugore bategereje iminsi, ariko byose byararangiye. Araje wa mugabo, barapimye basanga imfura yiwe n'umwana wiwe. Umuhungu umukurikira suwe nta nisano banafitanye, wa mwana w'igikara nababwiye. Umukurikira wundi w'umuhungu nawe nta nisano banafitanye. Ikibazo kibiki ngiki rero, igihe cyo kuba watwara ko nagenzanza byagenze gute niki cabaga. Umugabo yamasubiza amaso inyuma, n'ibitekerezo bisubiza inyuma, basanga noneho gabiho ibyo kuganira. Umugore aramuhishuka co bita kuvimuzi, aramubwira ngo nageza nza kukura musa mfite inda y'amayinga 2. Ati inda ya 3 waje kundamutse ifite amayinga 3 yaragezemo tayarari y'abandi. Nuko basa n'abakoroganye, imyiryane n'aba mu nzu, hazamo umwuka mubi, birasakuza. Ariko se umugore ufite visa mo kagira Imana we ubuki mushoboye. Birasakuza umugabo. Hari abagabo b'imfura, hari umugabo uzurenzaho ibyiwe akabyimenyera, hari n'undi binanira akabisakuza. Twese ntabwo duteye kimwe. Umugabo maze impamvu rero, umugore ngo ntacu mfite mbirenzaho, ibyabaye byarabaye, kandi amahitamo agomba kuba yawe, tugumana cyangwa ugende. Ngiye hanze sinzobura umugabo. Abasore muri Afrika basigaye bashaka abagore bafite abana 5. Kuragira ngo nje nzobura umugabo muri Afrika, cyangwa iyo ngiye nzobura umugabo. Amahitamo na yawe, tugumane cyangwa se ugende. Taco bimbwiye ntaco bizampungabanyaho.
umugabo gusa wo kurira. Uyu mugabo twaganiriye nawe amasaha 3 n'indi minota irengaho, aho umuntu w'umugabo muhuza amaso akihanagura amaso uzana n'agahinda kenshi cyane, agahinda kenshi cyane nariko mureba naroho nanje ndavuga ati gusa we komeza yo gusumbwire aho, hanyuma none urumva ukora iki? Amahitamo na yawe kuko yabikubwiye, mugumane cyangwa se ugenda n'ubundi gante muri kumwe. Aho umugore yarusha namuga ati wowe kuri karakaza imyaka maze muri Kenya 6 hafi 7 sinabayeho neza tutari kumwe, kuragira ngo amafaranga yawe niyo yageza ntunga, aho yawe yakoraga bimwe nanje nkishakira ndi mu byanje agakora ibindi. None kitumutagaza imyaka amafaranga, hari ico wamburanye, hari ico ntagukoreye. Ati ibyo we bidiscussing cyane, ibireke byarabaye. Umugore nibwo yaje kumubwira n'ijambo ngo riramukomeretsa, ngo habe nawe ushobora gusanga nguriya wita so atari so, isara umuturanyi, wa mugabo usuzugura cyangwa wa mugabo wubaha cyangwa wa mugabo utazi ari we so. Nibwo umugabo yababaye, agira agahinda, arababara. Umugabo w'imfura cyane, namubonye yari pose ntimbaga ari kwenda afite stress. Yari umugabo avuga makeya, amajambo make abaza, ariko ntibaza impamvu abagore bahemuka gutyo. Aho ushobora kwemera umuntu ngo tuzatandukanywa n'urupfu, urubyaro rwa kabiri ugatangira kubuzarirwa n'abandi atapfuye ahari, n'urwa gatatu habe n'urwa kane wubikora, noneho gaho ugiye ntabiruka zoza aza kukurebamo, ugiye guhura bizuza bigora, kuza imyaka 3 uzaba uzaye kangahe? Mureke ubuhemu, mureke guhemuka, mureke kubabaza abantu. Namaraga umugabo nk'uyu ibyingo nabivamo, kubera ko umugore ndahamya ko batakiri kumwe kuriya. None se umuntu amubwira amagambo gusa ngo nuko ngo itariki ngo 20 azogenda, namara gushikaza amubwira gute? Ahubwo na telefone sinzi uko azoyifata. Gusa uyu mugabo namubaje tunone urumva wokora iki cyangwa se kurumva bizogenda gute? Ati uyu nguyu wenda aragiye, ariko ndamukarabye sinzi ko tuzongera guhura. Namusabye ikintu kimwe gusa, nushikayo uzoza wihangana umpeze imfura yanje y'umukobwa nyivugisha, kandi abo bandi ntuzigere ubabwira ko ntarisi, uzobabwire ko ndisa. Umutima nugwana n'umutima ukumva wewe wenyine gusa umutima wanze, nunababwiza ukuri ntuzababwire ko ise wa mbere yapfuye, uzobabwire ko hari ubabwire ngo narananiwe, umubiri warananiye, irari rirananira, kwifata birananira, bigenda gutya. Ntuzabesha abana babiri, uzababwiza ukuri, kuko guhura nje nawe ni nk'isi n'ijuru, ko ndabona bitakibaye. Wowe wansuzugura gutyo uri hano, numara gutibuka uzansuzugura bigere hehe? Narababwiye ubushize arigana nakoze mu Nteramabuye, mbabwira ngo DNA igeze mu bwoko bw'abanyamurenge bakayigira nka 5 by'amanyakenya, buri wese akazabona ubushobozi bwo gupimisha, ingo nyinshi zosenyuka. Abenshi twosanga turerera abaturanyi, abo tuziranye, abo twahuriye ahantu, ibintu nk'ibyo. Iyo nkuru nyirayo nuko yambwiye ndi buyivuge uko nyivuze, kandi ndizera ko nawe ari bushima uburyo nayikozemo, kuko ntaho nigeze mentioninga iby'umurara wiwe n'amazina yiwe. Gusa n'umuntu wabaje cyane, ni inkuru ibabaje, habe nawe hawe yumva uri ubabare, kubera ko ni igikomere. Uyu nguyu ejo bundi ashobora guhita avuga ati mbivuyemo, ibyo gushaka mbivuyemo pe, reka nibere mu isi yanje nyine, zoza mva mu kazi mfate Bibiliya nsome, nimara nsenge ndyame. Hari n'abandi usanga nyine bihebye ukuntu, kubera ko ngo kino kintu cyamubayeho, ngo reka mwe inzoga. Inama ni ukugira inshuti yanje twamenyanye uyu munsi, tuzumve ko isi yacitsemo kabiri, cyangwa se ijuru ryakuguyeho ngo uje mu biyobyabwenge. Nta muntu uzoba uhaye uhima, nta muntu uzoba uhaye ugirira nabi, nta muntu uzoba uhaye wica, nta muntu uzoba wafasha gupfa vuba, uzoba wabyifasha wowe ubwawe wenyine.
kuko wambwiye ngo uri umukristo, ukomeze ubukristo bwawe n'ubufura n'ubunyangamugayo bikomeze. Ibikubayeho si we wa mbere, ariko uzaba uwa mbere mu kubyitwaramo neza. Bino ntibikwice gahunda yawe y'ubuzima, ntibikaguheza indi plan utigeze upanga wowe ubwawe wenyine. Uzakomeza nko kundi wambwiye ngo uza wiyiriza 2 mu cyumweru, uzabikomeza, uzabikomeza. Mu kwezi ngo uzawirizamo 8 niko wambwiye n'akanwa kawe, uzabikomeza. Uza winginga Imana ibwira ngo Mana mpa umutima wo gukomera, umpa umutima wo kuguma kuba jewe, umpa umutima wo kwakira ibyambayeho. Ukomeze ubisengere cyane, ntibizaguhindura ngo ubundi muntu ngo wama wiheba ugire ukomere cyane. Agahinda k'abagabo kaza kumvwa n'abantu bakeya cyane. Nanje inkuru yambabaje, imari kumbabaza ndambwira ngo ihangane ukomere. Cyo nico bita umugabo, ubwo nibwo bita ubugabo. Ta ukomera atakomeretse, icyo gikomera ugize kikugira umuntu ukomeye. Aba mama cyo kintu tigikwiye kuranga umumama ufite umugabo, kugira ngo umubyareho imbyarisi zitari iziwe. Ubwo si ubufura kandi si ubukristo, si n'ubunyangamugayo. Twakugaye. Umudamu nagize amahirwe mbonana nawe, namuramukisha ngo ngo ndakuzi. Namuramukije, ndamuhaye mwaramutse, aransubiza. Saa 6 zari zitaragera nibwo tuvuga ngo mwiriwe. Ariko mbona ni umuntu ufitemo akagasuzuguro. Nimba yikanze iki? Nimba yahise abona ko kera umugabo hari amakuru agiye kumpa kuko yambwiye ngo wenda kuzi. Nimba ashobora tumye nsuzugura ngo mwaramutse, kwa kundi nyine ngo mwaramutse. Nuko reka nkubwire ngo wihangane nshuti, reka nkubwire ngo wihangane kandi ukomere. Bino bizashira ntakitagira iherezo. Reka mbabwire ngo mwakoze kubana natwe, mukomeze mugire ibihe byiza. Abagore mukomeze mwisuzume. Abagabo twicwa n'ibyo tubona, abagore bakicwa n'ibyo bumva. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka. Amahoro mu mutima, amafaranga mu ikofi. Ciao ciao, bye bye.